Indiat sngi hadin bo Zenet M Sangma MLA Berim ke rangsa kona ulawan pai biang jaka Indian National Congress ladan bun ki jiakran bagi MLA ki bela job na ka All India Trinamool Congress ru kila bon wan pai biang. Kadau kalong bo Zenet udairu uparatrai jong Dr. Mukul Sangma u MLA ka AITC na songsak bat unong yalam kaliang persya. Hindray halor ka jing pet u Zenet u Dr. Mukul Sangma ulaong bo dan jing TPA bat kalong ka balingo. Nagaliang uba Charles Pingrove u MLA ka AITC na nong thamai bat u President ka parti ulaong. Bakalong ka basngaw diyaw baka Congress kamdan MLA issue ha ka yeng dorbar tauan ka jilla. Halor ka jingla ban pai biang chika Congress uba Charles ulaong baka por kan sabatay launrong biang ni bat ka syong hadu ka por ban lech ka election MLA arajar at pupra. Ka ha nomor ba kaseng Congress ka debu kaseng kabaladan lupa ha ka jilla ka jungi baraka rihi berboy. Dia minta baka parti kan kiu syakran. Tinggi dan kam ki priya bendung em. Tiga tu kan jingrung jo Zenet buat lada spori la mino. Dia kiwan pai biang umur ke bake. Dia ngai skam baka jingrung jo Zenet buat ki wei ru adin buat. Kan long ka wei ka benda. Ka parti Congress kan kiu biang pasti. Pi ya ka jeng senchar ani ya ka thau ka sarkar ke ya ta ya mikre kan khangtam ka parti budi bundan ke ku mo kalong minta pili nadu bagi yo ka jalak jogi statehood tahun 1972 am wajudan sindu bagi num bundan ki MLA dan ki member apa ka dorbar thawan jo jala naga sing ku mo kalong minta dia tu kalau lalu pejing semau dia ulah ni susi kat ke seng Kongres kiman MLA apa ayu bapa bahasa ke pori kanil nomor bahaya mentahi gadang dei udah presiden juga All India Trinamool Congress tiga orang Trinamool Congress sudah tiga parti kepala dan minta tambah orang lagi tentang kendian buat negeri lana ingin HP por nda ngila laban lech biang chiki pai baban pan ke jigirchan ngin le da kanoga se tadi hab simi kirai du mun walang abdami ginong krisyan ki bla krisyan at bayanga we go por but ngin HP ka jinglong jingman juga san teru tiang ta ngila ban simi kra le yo mentahi kadang dan Jenai nak liang juga, kumba ngaladan ke parti kumbalai post nem di Seng Kongres. Ada kemenci pun ba. Ngaladan ki baru apa? Namar hak sincere. Idan kami ke ruling. Kalian sincere ini ya. Opposition idan kami. Kamtam idan kami opposition. Nang ba kajing sincere kadar. Berlong ko baik ko berhenti. Naga benta jauh no. Naga jelai berapa. Ya kata dia lupa minta ada gambar lah. No. Mo. Ai ke for hikan batai. Boleh saya ke jingmu kada. Siwang. Ini dah kanu mudlo. Tu kementoi menikran. Dan ini ngamnan ke jingmu. Itu dah shining kong ya berung dia baca. Ketar kulapan jah. Ingin apa ke for. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya